Umunyarwandakazi Nirere Saverina yanditse amateka yo kuba umukinnyi wa mbere wakandagije igare mu muhanda mu gutangiza shampiyona y'isi y'amagare mu mwaka wa 2025 riri kubera mu Rwanda. Saverina Nirere nkaba ndi umunyarwandakazi nkaba n'uruki rwamagana. Kuri njye bivuze ikintu kinini, ni ubwa mbere hari nyicayeho, ni ibintu bidasanzwe kuri njye kandi bikaba n'ikintu kiza ku gihugu cyacu, tukabasha kuba twagaragaza u Rwanda uko dushoboye, ibintu bidasanzwe ndabyishimiye cyane. Yasiganwe mu byiciro by'abagore mu gusiganwa buri wese abarirwa ibihe bye, aho yakoresheje iminota 50 n'amasegonda 7 ku ntera y'ibirometero 31 n'ibice bibiri. Yanagize iminota mike yo kwicara ku ntebe ishyushye hot seat mu rugendo rwavaga kuri BK Arena rugasoreza Convention Center nyuma yo kunyura mu bice bitandukanye. Nirere ni mushiki wa Ndayisenga Valence wigeze kwegukana irushanwa rya Tour du Rwanda inshuro ebyiri 2014 na 2016. Nirere Saverina ni umunyarwandakazi ukina umukino wo gusiganwa ku magare, akaba akinira ikipe ya Amani Cycling Team yo muri Kenya. Uyu Saverina ni umukobwa w'imyaka 23 y'amavuko, yabonye izuba tariki ya mbere Mutarama 2002, akaba avuka i Rwamagana. Uyu munyarwandakazi yatangiye gukina umukino wo gusiganwa ku magare 2016, wa mwaka musaza we yatwariyemo Tour du Rwanda. Kuri ubu rero akaba ari inshuro ya gatatu Saverina yitabiriye irushanwa rya shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare. Bwa mbere yitabira hari mu mwaka wa 2023 yagiye mu Bwongereza, ubwo hari ku nshuro ya mbere. Ku nshuro ya kabiri hari mu mwaka wa 2024 yahise ajya mu Busuwisi. 2025 rero asiganwe iwabo mu Rwagasabo, aho yabaye wa 27 ku munsi wa mbere mu bantu bose bahatanaga basiganwa buri wese n'igihe. Mu irushanwa rya shampiyona y'isi Nirere abahagarariye u Rwanda mu byiciro by'abakobwa bakuru, aho rero ahatana mu byiciro byo gusiganwa n'isaha umukinnyi ku giti cye, akaba kandi azahatana mu byiciro by'amakipe aho nabo basiganwa n'isaha, ndetse n'icyiciro cyo gusiganwa mu muhanda mu bakobwa bakuru kizaba kuwa 28 Nzeri, ubwo ni ku munsi wa nyuma. Muri uyu mwaka mu kwezi kwa Kanama 2024 Nirere yegukanye isiganwa mu bagore rya Windhoek Women Tour ryabereye muri Namibia, bivuga yuko ari umunyabigwi. Si ibyo gusa kandi ari no mu bakobwa babitse agahigo ko kuba ari umunyarwandakazi wa mbere witabiriye irushanwa ry'isi mu gusiganwa n'igihe. Uyu Saverina rero muri irushanwa ry'isi ry'amagare ku munsi wa mbere mu gusiganwa n'igihe yabaye wa 27, aho ku ntera y'ibirometero 31 n'ibice bibiri yakoresheje iminota 50 n'amasegonda 7 n'amatiyerese 57, agenda ku muvuduko wa kilometero 37 ku isaha, akaba ari we munyarwandakazi waje mbere. Gusa rero irushanwa rirakomeje, hitezwe n'ibindi azageraho. Murakoze kudutega amatwi, tuzongera duhure mu bindi biganiro. Nitwa Alphonse Habimana, ndabashimiye.